Jelena Đoković vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gde deli svoje stavove o braku, deci, modi i drugim životnim stavovima. Supruga najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića, Jelena, ovoga puta je podelila takozvani status na temu roditeljstva, odnosno odgajanja dece. Ljudi vrlo često kažu da bi za svoju decu umrli, ako treba, ali da li biste za njih živjeli, stvarno živjeli, pravili bolje izbore, bili bolji uzori, ostavili loše navike, brinuli o sebi fizički i psihički, vežbali, zdravo se hranili, da biste živjeli pored njih dugo i srećno, podelila je ona. Deci nije potrebno da budete spremni da za njih umrete, potrebno je da za njih živite, objavila je Jelena story na svom Instagram profilu. Već dugo se borim da kažem izvinite kada je potrebno i prihvatim kako nisam savršena. Otkako sam krenula na duhovni put unutrašnjeg rasta, počela sam da shvatam koliko je važno izviniti se. Istakla je Jelena svojevremeno i otkrila kako je mnoge lekcije naučila na putu da postane bolja verzija sebe. Moje shvatanje života je kako smo ovdje da bismo bili ljudi i pokazali to u svakoj ulozi koju preuzimamo. Kako postajemo mudri i stari, možda ćemo bolje raditi stvari, ali ćemo nastaviti da grešimo. Trebalo bi da budemo otvoreni za nova iskustva cijelog života. Prestaćemo da pravimo greške samo ako prestanemo da pokušavamo nove stvari. Moramo prihvatiti patnju i bol kao proces učenja. Najkorisnija veština koju ćemo ikada naučiti je izviniti se i učiti sopstvenih grešaka, zaključila Jelena na svom blogu.